wanjye Diane Ninahazwe turi kumwe n'umunyamakuru n'umunyamerika wigishije ikirundi yigisha ikinyarwanda avuga indimi nyinshi nta gushidikanya ko icyongereza ari rwo rurimi rwe nacyo arakivuga ariko ikintu cyatangaje cyane ni ukuntu avuga ikinyarwanda n'ikirundi akaba yarakiyigishije kurikira amakuru cyane cyane amakuru ya radiyo ijwi ry'Amerika turagira ngo tuganire hanyuma tubwire uko igitekerezo cyaje cyo kugira ngo avuge izo ndimi n'uburyo byamworoheye kugira ngo akige nagira ngo muhe umwanya atwibwire abwira abatwumva uwo ari we naho aba n'uburyo yize icyongereza nako ikinyarwanda n'ikirundi. Murakoze kuntumira hano uyu munsi nitwa Daniel Codenbrack ndi umuzungu w'umunyamerika navukiye mu ntara ya Missouri mu mujyi wa St. Louis ahubwo natangiye kwiga ikinyarwanda mu mujyi wa Columbia mu gihe cyo kwitaba cyangwa kwiga mu kaminuza ya Missouri rero nishimye cyane kuba hano uyu munsi. Muravuze ko mwatanguye gucigira Colombia byagenze gute ngo mumve mu kwiga ururimi rw'ikinyarwanda narijya mwari musanze muri ngaha muri Amerika kandi tutumva ko mwari muri mu gihugu cy'u Rwanda? Murakoze uko byangende nagize amahirwe kuko muri bese mu kaminuza ya Missouri nabonye umwarimu umuprofesa aturuka mu Rwanda none se yatangiye porogaramu yo kujyana abanyeshuri mu Rwanda kwiga amateka y'u Rwanda rero nagiyeyo namaze ukwezi nyuma y'ukwezi nashakaga cyane kumenya ikinyarwanda rero maze kugaruka muri Missouri nafashe intego kukimenya rero buhoro buhoro n'urwo rugendo nitumukunda kuvuga mu kinyarwanda kirundi rero natangiye kumenya n'abavuga ikirundi kinyarwanda no gutega amatwi ijwi y'Amerika buri munsi. Daniel ubwirwa n'iki iyo umuntu avuze ikinyarwanda n'ikirundi umenya kugitandukanya muri izo ndimi zombi kandi uranazivuga birakorohera kumenya iyo umuntu avuze ikirundi cyangwa ikinyarwanda? Kirundi cyangwa ikinyarwanda? Ndabyumva kuko mu kinyarwanda hari amagambo nyirizina abanyarwanda bavuga andi magambo nyirizina abarundi bavuga rero maze kumenya umuryango mbese community imiturire y'abanyarwanda n'abarundi n'abakongomani natangiye gushobora gutandukanyiza amajwi yabo rero nuko byangende buhoro buhoro natangiye gutandukanyiza rero niba nsuhuza umuntu mushasha nshobora kumenya si ijana ku ijana atari ijana ku ijana ahubwo kenshi nshobora gutandukanyiza kumenya igihugu yavukemo. Yego Daniel twumva umengana ibintu bitangaje kumva ko umuntu yokumviriza radio akamenya ururimi tubwire neza winjire muri ubwo buzima wumviriza ijwi ry'Amerika sangapi ukamviriza umwanya ungana gute amakuru canke yari imiziki twumva ingene byagufasha umwanya kugira ngo ushobore kuba woganira natwe wumva ivyo tuvuga natwe twumva ivyo uvuga. Okay uko byangende nagerageje gutega amatwi igice cy'isaha ku munsi wenda ya porogaramu yo mu gitondo cyangwa ku mugoroba nimbona kanya ntega amatwi kabiri ku munsi so rero aya maporogaramu y'amakuru yamfashije kukimenya no kumenya mu Congereza kumenya amakuru mu Congereza hanyuma gutega amatwi mu Kinyarwanda byamfashije kugerageza gutekerezaho amagambo muvugisha ikindi nacyo nakundaga gutega amatwi karahanyuze indirimbo za karahanyuze kuri radio. None se Daniel ubu nk'umuntu waba yifuza kwiga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa rw'ikirundi wamuha nama ki ku buryo byamworohera kurwiga? Ko mubivuga mu kirundi n'ikinyarwanda ushaka inka aryama nkazo rero urabishaka
nicyo nkunda imigani nubwo irananira cyane ahubwo icyo numva rero rero ni gushishikara no gutega amatwi no kuvugana abantu. uwundi mugani mukunda icyuma kidakora kizana ingesi. Rero utega amajwi gusa nta kamaro. Ni gutega amajwi no gukoresha aya magambo mu biganiro hamwe n'abarundi n'abanyarwanda n'abakongomani buri munsi. Yego, Daniel, uramaze gushika muri ivyo bihugu bibiri wumva wakonze ururimi rwavyo, haba u Rwanda haba canke u Burundi? Mbese ico nakunze umaze kujayo hama nico nakundi? Ico nakundiye mu Rwanda no mu Burundi. Mbese icyanteye kwiga ururimi nico muri kumbaza. Kubaza nimba umaze gushika muri ivyo bihugu bibiri umaze kugerayo, umaze kugerayo wabisanze gute? Sinaragira amahirwe yo kugera mu Burundi, ahubwo namaze amezi angana 5 mu Rwanda. Nahakundaga abantu, mbese nasanze abanyarwanda bafite ibinyabupfura byiza, banyakiriye neza, bamfashije kwiga gutega bisi no gusaba ibiryo inyarwanda. Icyo nkunda cyane ni brochette. Abanyarwanda bazi neza akabenzi. Rero nicyo nakundaga kurusha ibindi byose, ni indagara, ni tsombe. So mbese ibyo bintu rero ni igisubizo cyanje. Ubwo noneho nagira ngo kubaze muri makeya ukuntu wabonye urubyiruko rw'u Rwanda. Nawe wagiye uri umuntu mutoya, uravuze ngo abanyarwanda bagira ikinyabupfura, nibyo koko? Urubyiruko rwakwigishije iki? Abajene. Abajene. Rero mu Rwanda banyigishije, rero batangiye kunyigisha amagambo y'igifefeko, ahubwo yarananira. Sinzi uko bavuga. Hari amagambo y'urubyiruko yo mu mujyi ntabwo nashobora gutahura kubyumva neza y'igifefeko n'andi magambo, ahubwo uko mbibona kugereranya ubwana bwanje n'ubwana bw'urubyiruko rwo mu Rwanda no mu Burundi, abana bakomeye cyane icyo banyuramo, ukuntu babayeho, bafite inkomezi, imbaraga nyinshi kuruta twebwe abanyamerika. Numva ari ibintu bihimbaye cyane rwose kumva umuntu ashobora kuba atava mu gihugu atagize iki, ariko n'ubundi ndagaruka kuri ako kabazo ko uyu muntu amaze gushika ku rwego rwo kuvuga ngo ndumva ururimi ndanaruvuga, ashobora no kuvuga ngo ndanasoma n'igitabo. Burya ushobora gusoma nk'igitabo cyose cyanditse mu Kinyarwanda n'ikirundi ugatahura ibirimo byose? Si byose mu by'ukuri. Gusoma nta kibazo, ahubwo gusobanukirwa amagambo n'interuro z'igitabo biracyananira. Ahubwo nimba nsoma igitabo numva amagambo 70-80%, ngerageza kumenya icyo bari kuvuga. Ahubwo nicyo nshaka guteza imbere mu bushobozi bwo gusoma ibitabo by'ikinyarwanda n'ikirundi. Uravuga ko bitakorohera cyane gusoma ngo wumve ibintu byose usomye. Hari abajya bavuga ngo asoma agasoma avuga ibyo asomye kugira ngo abashe kubyumva. Nawe urabigerageza n'ibyo ukoresha cyangwa usoma bucece noneho ukagerageza kumva? Rero ninsoma bimfasha kugerageza kuvuga icyo ndi gusoma. Ngira ngo nicyo byamfashije kukimenya, kubera ko nabonye imfashanyanyigisho, mbese ibitabo bigisha ururimi kuri internet. Mbese ni ibitabo byanditswe n'abazanyindini, abamisiyoneri, abanyamadini. Rero gusoma no kuvuga amasomo yabo yamfashije. So rero ngira ngo byose byombi.
ndabona dushobora gusoreza ahangaha ariko mbere yaho nagira ngo uhe nk'abantu inama bakunda radiyo ijwi rya amerika ubabwire nk'icyo bashobora kuba bakungukira mu biganiro bya radiyo ijwi rya amerika nk'uko nawe byagufashije. mbese gutega amatwi buri munsi nkunda uko mutegura amakuru yanyu. Uko mbibona ni ukumeza gutega amatwi ijwi ya amerika buri munsi niba umuntu ashaka kwiga ikinyarwanda kirundi no gukurikira amakuru. Uko mutegura amakuru muyategura mu buryo bwiza sinzi kubisobanura neza mu rurimi rwanyu. So yeah. Amakanama nako wubwira nk'abantu baba bafise ubwoba bwo kuvuga indimi canke bwo kuvuga ati nige ruriya rurimi nakaye kajambo batekera ko mva wabishoboye abandi nabo wobahanura iki? Nagize amahirwe yo kwakira impunzi z'abakongomani n'abarundi no kubafasha kwishobora muri Amerika. Rero bose bagera muri Amerika bambwira mfite ubwoba kuko nta ndimi ndikirage. Ahubwo uko mubivuga mu kinyarwanda kirundi, ugiye aho iburyo asazi azimire nzima. Rero ni ngombwa kugerageza. Nico nababwiraga no gutinyuka ukosa nta kibazo ahubwo kutagerageza ni kibazo. Rero gusuhuza abantu rimwe na rimwe kugerageza kujya mu za gahunda z'abanyamerika no kubasuhuza kubana nabo abo ukorana mbese no kuvugana abantu utakoresha ururimi ntuzarumenya ahubwo bisaba umuntu kukivugisha no gutinyuka ahubwo ngira ngo bose bazashobora. Nico ntekereza. Turagushimiye cyane Daniel kuba wasuye radiyo ijwi rya amerika. Twizeye ko abadukurikiye hari icyo bungukiyeho mu buryo bwo kuba byabafasha nabo kumenya indimi. Murakoze cyane.